خوشحال هجا ج واشنگتن جستیوی دنگ امریکا سلاوورس ام دیسا به برنامه کردویزیون لپیشونه ام راپورتن جیگ امریکا و سرانسر جهانی بینن پیشوه بینن هجا دم باش تی دمکی دا کو گفین ترکیه به سر هرمن کردان لی باکور سوریه زیده تردبن مصطفى بالی پیف داره راگهاندنا هیزن سوریا دموکرات جی پیام نیره دنگ امریکا زانا عمر بیجا وان هیوی هیا کو بریارا امریکا ورگو هارین دولتا ترکیه آستا گفین خواه به ایریشن هرمین باکور رجلاتی سوریای بلند ترکیه و آمده کارین خواه ین شر لسر سینور دکه لگوری داخویانیین هسده وان همو خال میکانیزم اولکاری دپراتیک تپیک آنین لهیزن امریکا دخالن چعفدیری ین سر سینور باکور رجلاتی سوریای لهرما سر ایکانی و گری سپی خوفکشاندن و ترکیه جی سر سینور آمده کارین ایری شکید که داخویانی که تایبت تجبو دنگ امریکا برپرسی راگهاندنا هیزن سوریا دموکراتیک مصطفى بالی و گود دهمان دما گو شر داعش شکر و تنه چکین وان ین سویک دسته وان دهبون ارتشن دولتان نکاریمون لهمبری وان شربکن او یک ری لبر هفکاریا لگل کوالسیونی وکر ام نبیچارانه ام هیزکی نبیچارانه دما کم اب چند کلاشینکووا کارو ببونه ارتاق کوالسیون نفتوی البته ام ناب ارتشی که 100,000 شروان خودان تجربه کی دم دریج لشر دیجی تیروره خودان میراث کی فداکاری لدیجی تیروره هر کسی کی کو بخوازه به مرا بده هفکار هيا ل زور و زحمتی عم دکشین اوه کو 5 سال هفکاریه کی برومت و بزلالی و بدوستانی به ارتش امریکی را پیش کرد اول زور ما دچه کو ام ناخذنا ورتاغیا بسبب کی ارزان خرابه ببه گلک برتک و کارودان سیاست مدار و کسایت بباندور و گلین امریکا درباره بریارا کشکا سپی یا وکشاندنا هزین امریکی جباکور رجلاتی سوریای درکتن هولی اف جه راحتیه بو لکولانا کردی و بریز مصطفى بالیج دنگ امریکا را دیار کرگو لگوری ناسکرنا وان جه امریکا و دیروکا ویره باوری آوان هم بچاندا سازیبونه یا امریکا و بگل امریکا هیه گو فشار بکه داگو بریاره وره گوهرتن اگر کو ام ناسنامه کی نو جه سرکفتن را درخل ورته به آفرینن اما بیجه سرکفتن ده سری ده سرکفتن کی اخلاقی و سیاسیه و او پشتگیریاش برای هاتی نشان داین سیاست مدارن امریکا کسایت نافدار لامریکا و جواک امریکی اف اثبات کرد که بری هر تشتی ام دمل اخلاقی و چاندی دا سرکفتینه و اف سرکفتن ام و گل امریکا به هفرا اما درباسی بکن برهمه کی لشکری و سیاسی و سرکفتنه کی هفپار ام به هفرا بدست هجا گوتنه یاگو هیزن سوریا دموکراتیک داخویانیا نیویسکی دیا داوی لسر مالپرا خویا فرمی بلاف کر او گوت هرمین باکور رجلاتی سوریای این لسر سینور لپیشبری کاریسته که مروواهینه داخویانی دهادا گوتن همو سینال و داین میدانی و تفگرا لشکری جالی ترکیه ول سر سینور ده نشاندان گو هرمی وان لسر سینور دل راستی ایری شکه جالی ترکیه و به هفکاریا چکدارن اسلامی رادیکال ین اپسیونا سوریای هسده هشیاری دا او گوت اف ایریش ده ببه صدما رجاندنا خوینا به هزارا سویلان جبرگو هرمین وان ین سینور تجه سویلن هسده ده داویا داخویانی ده بانک لجواکا ناف دولتی و همو دولتین کوالسیونا ناف دولتی یا لدیجی داعش کرگو بر پرسیارتیان خواه پیگ بینن و ری لبر کارسیتا که مروواهی محتمل بگرن زانا عمر دنگ امریکا سروکی امریکا دونالد ترامپ لسر ادعای که امریکا کردان به تنه هشتی رد دکه و گفان لسر ترکیه خواه رو گوت گر ترکیه جه چارچوه پلان امریکا و ترکیه درکه و اکونومیا ترکیه وران بکه هربونی دبی راپورت دهیه. لسر داخوازا ریوبریا سیویلیا باکور و باکور روشالاتا سوریه به صدان کس روی خوکرن دورین سنوری دیگل ترکیه بو پشگیریا وکو گوتین هزم براوان کار و برسینگرتنا دجمنکارین ترکیه. ننادي كافة أبناء شعبنا ام داخوازه توایا کرن وی گلی دکین لدر و نافخوی ولات هر کارکی بکن بو ردکرنا وی هرشا فاشست هر وصا داخوازه توایا پارتی و رکھسن سیاسی دکین او دناو ولات دا بری خوابده ندورن سنوری بو پشتگیریا هیزان داخوازا ریوبریا سیویل جبری روژه که دید جبریارا پرلمان ترکیه یا دریجه پیدانا دما هنارتنا هزین لشکرین ترکیه بو دروی ولاتی. پرلمان ترکیه ده پجراندنا و بریاره دا ریدا حکومت اپراسیون لشکری لعراق و سوریه پیگ بینه.
uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her دەستوردانا سەرۆکاتیê hejmara 3 li ser 878 li gora benda destûrê hejmara 92 biryara salaneya hinartina hêzên Tirkiye bi welatên biyanî û pêkînana kirdarên leşkerî li dervey welatî û rêdana mana hêzên biyanî li Tirkiye hat pesendkirin. احتمالا پیکینانا هێرشەکە لەشکریya Tirkiye dijî Kurdên Sûriye zêdetir bû piştî biryara vekeşana hêzên Amerîka ji dû bingehên leşkerî. Serokê Amerîka Donald Trump ew ê rêpirî lêkolînan li ser bikarînana xirapiya desthilatê li Washington dibe çendîn tweet belav kirin. Li aliyeke pesna têkiliyên Amerîka û Tirkiye da wel aliyeke dîgev xwarin ku dê aboriyê Tirkiye wêran biket eger zêdegaviyan biket. Tweetên Trump helkirina çiraya kes bû bû derbasbûna hêzên Tirkiye bû navxaka Sûriye û destberdana ji piştgiriya Kurdan hevpeymaniyên serekiyên Amerîka di şerê dijî Daişê. Biryara Trump karvedaneka xwe di nav binyadên siyasiyên Amerîka da peyda kir. û komariyên Partiya Trumpî pitir ji demokratan nerazîbûna xwe diyar kirin. Rêberê piraniya komariyan di Kongresê Amerîka da Mitch McConnell di beyannamekê da got biryara vekeşana hêzên Amerîka wê bi tinê di qazanca Rûsya û Îranê û rejima Esed da betin. Balyoza berî ya Amerîka di netewên yekgirtî da Nikki Haley biryara Trump bi şaştiyeka mezin nav kir. Her wisa dûstê nizîkê Trumpê Senator Lindsey Graham biryara Trump bi serkeftina Daişê nasand. Senator Lindsey Graham dibêje ew dê karekê di nav civata sînatorên Amerîka da bikit bo rêgiriye li hel hêrşeka Tirkiye û biryara Trump Kurdvîzyon û bê berpisyaretiye. Bi heman awayî serûka civata nûnerên Amerîka Nancy Pelosi ya Demokrat got hind ev biryare şaşe heta ku komarî jî dijî wê rawestan. Ev biryarekî pir bitirse ji ber ku em bo cîhanê diyar dikin em ne hevalên cihê baweriyê ne. Kurdan alîkariya me di şerê dijî Daişê de kir û heştan gefên Daişê dimînin. Trump rêda Tirkiye ku niyazê wan eşkere ne. Lewra komariyan li pêş her kesekî dijî serok bûn. Wezareta Beravaniya Amerîka Pentagon di beyannamekê da piştrast kir ku Wezîrê Beravaniya Mark Esper û rêberê hêzên hevbeşên Amerîka beşdarî têkiliya telefonî ya Serok Trump û Serokê Tirkiye bibûn û di beyannamê da tekez kirin ku helwîstê Amerîka li ser durustkirina herêma aram nehatiye guhartin lê mixabin Tirkiye biryara kirdareka yekalî da. Lewra bû selametiya serbazên me cihê wan hate veguhastin lê çi guharîn li ser hebûna me li Sûriye nehatîne kirin. Tevî ku serokê Amerîka Donald Trump dibêjin ewî dest ji Kurdan bernedaye lê fermandarê hêzên Sûriya Demokrat Mezlûm Ebdî di hevpeyvînekê da digel beşa Kurdiya dengê Amerîka got biryara Trumpî Tirkiye hand did bû dagîrkirina Sûriye û Kurdan bikujit. Her wisa got biryar wê alîkariya çekdarên Daişê biket. Dehan hezaran çekdarên Daişê û malbatên wan di kemp û girtîxanên hêzên Sûriya Demokrat dane ku renge eger şer digel Tirkiye çê bibit derfeta revîna wan hebit û sînaryoya girtina yek li sersiya Iraqê li sala 2014 li Sûriye dubare bibteve. Şervanên derîn û birîndarên şerê dijî Daişê li hevhatinek li berdem ofîsa netewên yekgirtî pêkînan bo rakeşana balê li ser encamên her hêrşeka Tirkiye. Niha jî bi gefên devleta faşîst a Tirk da bê ku kar pîr jin zarok nas bike em dibin tehdîteke mezin dane. Me axa kesî wêran nekiriye, dagir nekiriye. Ji bo welatê xwe, ji bo gund û bajarê xwe, malbatê xwe meşer kiriye. Li Washington hejmareka Kurdan û dûstên wan li berdem kûçka spî amade bûn û daxwaz ji Serok Trumpî kirin biryara xwe ya vekeşanê helweşînet. Sistemê demokrasî ew e Kurdan digel Ereb û Siryan û Ermena bi hev re ava kirî û karî bi aramiya herêmê diket lê mixabin Erdogan û hikûmeta wî rê nadin ev çêbit. Em karî bi aştî û aramiyê û azadî dikin. Em karî bi Sûriyeka demokrat dikin ku her kesek bi azadî têda bijît. Hevdem digel hinartina hêzên Tirkiye û çekdarên Sûrî bû deverên tuxîbî digel Sûriye, hêzên Sûriya Demokrat di twîtekê de behsê livîna hêzên hikûmeta Sûriye bi piştgiriya Rûsya berew bajarê Menbicê kirin. Şareza bawer dikin hebûna çendîn aliyên dûst û dijmin li yek cih li Sûriye pêşbîniya pêşa rojeka aram li wê herêmê naete kirin. Xalid Fetah, dengê Amerîka. Siyasetmenlerên Kurdan Sûriye li Herêma Kurdistana Iraqê nêrînên xwe derbarê rewşa Bakur û Rojada Sûriye bi binêrên dengê Amerîka re parve dikin.
برپرسیار و کار بدستن بلند یین پارتیین کردین سوریه اوین کو لهریما کردستان دمینن دلگرانی و ناراضیبون اخوا لدور و بریارا امریکا جبو وکشانا هزن خوا لباکور سوریه نشان دادن جمعنا اجتماعی کردی هلوستا ما هلوستک اشتیانه هر وقتی جی ما گوتی چاره سری و اشتیانه بید و سر مزا گفتگوی بید دیالوگی بید او هلوستا ما آنها جی بری دمکی جی شاندامل لگل سروک اممی دانشت لگل همو برپرسین دنیای و کنگرسمان دانشتن هلوستا ما گهشتوا امام حزدکن گودورک آرام چه به دبن سیا کمان اف دولتی به اف کمان اف دولتی هر بتشخوا و ترکیه جی بشک جیبش برگو سینورکی هو بش مهیا دماکو ما سردان نافاتی کری او بردام ده پیوندیان دابود دگل کردن سوریه نافاتی ده بیجه ام آمادکاریان دکن کو خوانیشان دانان بکن و کارو چالاکیان لپیشیا رأیا جیهانی بکن چه لهریما کردستان چه لأوروبا چه لكردستان روج آفال چه الحمو جه أمليهنا أم في كاري بروتستو دكن وأمي كارو چالاكين لديجي فينال بيشيا رأياق اشتياجي هاني وأم نها وكريخسنا كردستاني آماده بونا خو پیشندانا که الپیشیا کتیان نتوین یک بوی ام کارل جیره دکن في كاري هوفانا وحشانا بروتستو دكن بقناعت ما او يكاهني قرك رأياق اشتياجي هاني تفدا سينوركي جا همجيا اردوغان را خوني ويكو بشفاد بيني جارك دي تركي امبراطورية عثماني وقريني وخبيخي پادشاهي دولة اسلامي دنهادا کار بدستو کساتین ناسکریین کردین سوریه لهولێرێ کۆم دەبن و داخوازیاوان یاسەرەکە شەڕ دناوبەرە تورکیا و هێزن کوردی و باکووری سووریە بگشتی چێنەبە ژبەرک و وەکە ئەو دەبێژن وێ گەلک وڵاتی و خەڵک وەرە کوشتن و بریندارکردن بریارا بکشاندنا ئەمریکا ژناوچەین کوردی ئەو بژن ئێک شەرق الفورات ئێک vê demek rahatî li cem xelkê çêkiribû xelk mirtah bûn digotin û heta Amerîkan vê dikê bê ti te'de nagihême ew hewlên Amerîka û ji xwe derbasbûna Tirka hîn xerabtir e ji ber nimûna Efrînê li ber çavê xelkê yîgin û bedîlekî baştir ji peyedê nehat ew ji nîzam nehat hundirê devera Efrînî got xelk dilgeş bin ew dilxweş bin got bê wela bera Tirk derbas bin çareseriya her tiştekî divê به دیالوگ به دبی به حوار به ام هیوی دکن او شر نه ناو مالا کردی شر مالویرانیه شر خوکوجیه اما تجارش 57 حتی روجا ایرو پارتی دموکراتی کردستان هاتی دا مزراندن ما گوتی کشه کرد کشک سیاسیه و ما برخودانک سیاسی کری و ما شر چکداری لکردستان سوریا نکربو الا الواداویه 6-7 سالن پیاده شرکی چکداری لویری کری تێزانین کاربدەستن پارتیên Kurdên Sûriyeyên li Herêma Kurdistanê dibêjin. Di encama çêbûna şerrêhan wê bi hizaran welatî aware û penaber bibin. Ehmed Zêbarî dengê Emerîka. Hewlêr. Li Tirkiye kontrolkirina internetê zêdetir dibe û hikûmeta Tirkiye dibêje ku divê herkes vê yasayê birêve bibe. Özgürüz Radyo saat başı haber. Onur Oncul u daxwa kariş bu malpera nûçeyan dike yan ser internetê. Êzgehê wan dibêje ew nûçeyên bêalî guljer kontrola desteya weşanên dewleta Tirkiye nebe diweşînin. Li gor yasaya nû ya weşanê heta weşanên li ser internetê jî dikevin jêr kontrola saziya dewletê ya weşanan. هجمارك زيادة مالبرن انترنتي مالبرن نوشيان و كانالن تلفزيونان دتورن انترنت دا لتركيا وشان ديكن هركز دكارا بريا تلفونان كاري روجنامافاني بكا بريا بيريسكوب افا جين الرحتيا حكمتيا جبركو نكارن ريلي بگرن لي بريا ياسايا نويا وشاني او بكاربن ريلي بر بگرن پشتی کو حکومت دزدانی سر کنالên medyayên sereke weşan li ser internetê zêde bûye. Gelek rojnamevanên naskirî yên ku ji ber raportên wan ji aliyê dewletê ve hatine derxistin li gel rojnamevanên tora internetê kar dikin. Hewldana hikûmetê qadexekirina weşana internetê hewldana dawiyê ye bû kontrolkirina weşanên li ser internetê. For obtaining crucial ji bo ku hûn bigihên zanyariyên siyasiyên girêng divê hûn medya civakî bişopînin. Ji ber vê yekê desaletdarên Tirkiye internetê dikine armanc çi di hemankarda yan tiştên rojane yan jî girêdayê karê radyo û televizyonê. Lê dîsan hejmareka zêde ya lêpirsîn û tawankarî û lêkolînên dadweriyê dikevin platforma medya civakî da. Hikûmet dibêje ev yasaya ji bo her kesî ye
ku pêgiriyê bi yasaya weşana nû bike. Li gor yasaya nû saziya weşana dewletê dikare weşanên internetê rawistîne û wan siza bide û gelek paran ji wan bistîne. Dema ku pêgiriyê bi yasaya nû nekin. Mafnas û yasadaner xwe amade dikin ku tanê li şert û mercên yasaya nû ya weşanê bidin. Hani bireylerin öncelikle Divê yasa mafê azadiya derbarînê biparêze û divê yasadaner vê yekê bizanin. Em di destpêkê dayîne lê ez bawer dikim ku em dê baştir bîn. Mehên dawiyê gelek doz yên yasayê li Tirkiyeyê li ser binpêkirina mafê azadiya Ramanê hatine vekirin. Lê ji bo oncu cida ye li gel hevalê xwe ku revyaya dervey welat li Berlînê edîtûrê wî ye bi bawere ku bikarin rê li ber kontrolkirina internetê bigirin. Ew hewl didin blok bikin. Lê alternatîf hene. Dema ku ew malpera me digirin, em bi rêka telefonê dest bi weşana xwe dikin. Dema ku ew hêla internetê qut dikin, li dîsan hertim alternatîfên dî hene, weka mînak YouTube. Oncu û radyoya Ozgur Öz mîna gelek weşangerên internetê li Tirkiyeyê bi biryarin ku raportên ser bixwe biweşînin û peyda bikin. Li bajarê Kobanê de navendekî nû ji bo zarokan hatiye avakirin bi armanca ku psikolojiya wan baş bikin ku ji ber şer û alawziya Sûriyê xirab bûye. Peyamnerê me Mehmud Balî ev rapor şandiye. Cara yekê ye li bajarê Kobanê navendeke taybet bi lîstokên zarokan tê vekirin. û navê xwe bajarê aştî ye, gobûye cihê serdana zarokên Kobanê ta gohin ji demên xwe li vê derê bi lîstokan derbas bikin. Li gor çavdêrên zarokan got ew hewl didin ferehiyekê ji kêfxweşê ji bo zarokan çêkin û bandoreke xweş li psikolojiya wan bikin. با مالویا سبی زاریان چه بو زاری حیات 12-13 سالی قسمی خوشه جیه ای دینه جیه ما برای یک چه کر اواتش کی دوری آخواه بایا دورتی باجر ده ما دراسات کر خطری آخواه نه عردی خواه اسمنجا علاوه خواه گی لاستیکن و خطری آخواه نه ما دراسات کر و تشتکی رمزیه پره خواه ما گو و ملت بی بسکنه با تصاد باجاری ما تنه نه بس باجاری ما حیا حدود عراق تنه او تشتکی رمزیه او زوری ما جی بی سکنن و جوره سکنی ما گیش قانه اکثری ملت حوشه قاتنه نه جنین قاتنه نه ویا خواشه زوستانه گرمه و وینه هونکا شنو کاش باجیرا زوری بی سکنن خواشه د ناوندê da 25 cure ji lîstokên zarokan hene û tevahîya lîstokan jî bi madeya isfincê hatine rûkirin ta gotin ziyan li zarokan nebe. Li gor xwediyê projê govî di destpêkê da xas cihekî ji bo zarokên xwe çêke ta got demên xwe di cihekî aram da derbas bikin û di kolanê da nelîzin. Lê piştra wî ev proje ava kir ta gotê keve xizmeta tevahîya zarokên Kobanê. هم ساعات نهضة فاتكن حيا حيشتي فوري حسب زارنا زاري خورتين تانيتين تيدلزن كزاري تشوچكتين ام بي دبارو نودن يعني لا دي خوافير وري توري تشوچك بس اي خورت بن تانيتين دلزن يعني العابي ماجي دزحليتو تي هنا مطاطي هنا ام بين يعني توبانا يعني العابي خوي خواشن يعني زو روحي هنا يعني روحي تنانا حسبه يعني چقا سواره یعنی هم گیکان راکن باری زارن گیکان راکن ها از لسرگیانم تێزانین گۆپشتی کریزا سوورێ û damezrandina rêveberiya xweser gelek çalakî û baxçeyên fermî ji bo zarokan hatin li darxistin û avakirin. Lê ev cara yekê ye di dîroka bajêr da got projeyeke bi vî awayî tê avakirin. Mehmud Balî dengê Amerîka, Kobanê. بالیۆزên Yekêtiya Awropa lê Tirkiyê tevlî kampênekê bûn da ku babeta keş û hewa bînin holê. Eyûb Demîr zanyariyên zêdetir hene. Di hefteya çalakiya rêbayê ya Yektiya Awropayê da sefîrên ku endamên Yektiya Awropayê ne li Enqerê qeraxên gola Mogan paxij kirin. Her sefîr elege dan destê xwe û zibildan berhev.
Sefirê İrlanda, Lüksemburg, Romanya, Hollanda, Çekya, Letonya û serokê delegasyona Tirkiye ya Yektiya Ewropayê Christian Berger beşdarî vê çalakiyê bûn. Berger li vê derê ragihand ku ev çalakiya wan berî her tiştî parastina xwezayê û tendurustiya giyanewera ye. In the European Union, every year 400,000. هر سال ناو تخوبه یکیتی اروپای 400,000 کس جیانا خوش دست دایه. نزدیکی 1,500,000 کس لبر کارگیریا هارودور نخوش دکون. Ev çalakiyê sefiran ji aliyê xwendevanan jî hate piştgirî kirin. Xwendevanan li pix xistin destê xwe û zibil dagirtin elegayên xwe. Îro zarok li vê derê erd xewên dikin, ana mandî bûn, gelek paxijî kirin, nanê xwe dixwin, birçî bûne. Di nav van xwendevanan da Zeynep Kiraç dibêje ev dinya ya me ye. Pêwîst e ku em xawîn bikin ku bila paxij bimîne. Projeya Yektiya Ewropayê ya xawînkirina hewirdoran îro li Enqerê berdewam kir. Balyozvanê ku li Enqerê bûn, pirê wan li vê derê erd paqiş kirin û xawîn kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere. Tesa Karneslê 16 salî ye û ji ber nexweşiyekî gelekî taybet bi mehan di nexweşxaneyê de maye. Ev piştî baş bî û ji filmên mêjiya xwe huner çêkiriye. Mike O'Sullivan serdana wê li bajarê Los Angeles kir û ev rapor çêkir. Tesa Karles karê xwe ya hunerî nîşanê mamosteyê xwe dike. Hunerên wê filmên mêjî wê ne ku bijîşkan wê ameliyat kiribûn ji ber nexweşiyekî anorîzmî ku nexweşiyekî ye damarên mêjiyê fire dibin. Nexweşiya wê sala par dest pê kiribû. هندێک مابوو و ez biqêriyêm û di mejiyê min da êşeka tîş çêbû û min fikirî ev ne tiştekê normal e. Di destpêka vê salê de ev emeliyatekî din bû. Başbûna wê jê bi mehan girt. Ev jî xwest tecrübeya xwe ya wê nexweşiyê li dibistanê de di projeka hunerî de bikarbîne. من دخواست از شیروکا خواه به شیوه خواه بیجم. من دخواست از هر کسی که را بیجم از نتنه که جگا بنخوشیمه. لی از که جگم کنه ها جوی نخوشی خلاص بویمه. دمها چهاران ده اف تجربه این خواه جهوالن خواه را پار و کریه ده دبستانا اپسکوپل لباجار لوس انجلس ده. Tessa came to me and she said, I have a story to tell. ویش من را گوت من چیروکک هیا. از آمدم جترا بیجم. ما گهداریا ویکر. و ها دست بکر بری ساله که ویدمی او تشت بسر من هاد تسا هر وها تبلی پروژین به بخشی دبستان خوژی بویه و د نخوشخانه زاروکان لباجار لوس انجلس ده به بخشی کارکریه کو عملیات ویج لور چی بو مالبات ویج گلکی پشکریا وی کریه. It's a very tough thing for a parent, but it's not a hard thing to talk. جبو مالبته که او تشتکی گلکی زوره لی اخافتنا لسر وی ایدی نه و قاس زوره جبر کو ام کیف خوشن تسا دی سال دومه ما بچاوین خودی چه بسری وی هات لی داویدا انجام وی پیواجوی سرکفتی بو. نخوشی انوریزم دناو گنجان دا پر چینابه و گر نه درمان کرن اف مروه دخه مترسیده. مالبات اوی بخواه گلک زحمتی دیت نج بو چاودیریا زاروکی و روشاوی پسکولوژی. افتشتا گلک دجواره. تیسا و مالبات اوی جی ازمونه که پر دجوار در باس کر و بسرکتن. مالباتا تسا خواستن تجربه این وی جبو الیکاریه ناونده که مدیکالی بکاربینن و اف فیلم میجین وکی آموره که هنری بکارانین. او در باسی گلک تشتان بون. هستن وان دکاری بون وان لپاشتا بهیله. لی از دفکرم که او همو باندوره که پوزیتیف لسر جان امرو وندن کر. تسا هیوی دکه که اف کاریره که دواره آرت تراپی یان جی باشبونه که هنر ده ببینه که بکاره به جی کسن دن رو آلی کار به و وان باش بکه مینا که اف هنری وی باش کریه. مارلین زکریا کچکا 21 سالی جه سودانه همو تابوین ولات خوشکاندن دمی وی بریارده تولی لیگا فوتبول یا جنان به فرمون دگل چیروکا مارلین.
جدمه مارلین زکریا زاروک بو وی گلکی جه فوتبول حز دکر. اف کچا 21 سالی مالباتا خوال سودانا باشور هشت و چو خرطوم پایتخت سودانه داکو تفلی تیما جنان یا لیگا فوتبول با. كنت بلعب في من لزانكويا بحر الغزال دليست پیشتر اساد ما خرطوم و تفلی تیما التحدی بوم. دبن چاف دیریا راهنر سارا ادوارد بری کو لیگا فوتبول دست بکه من پرزگریکا خواندنه هبو لو ماس راوستیام و جه تیما اتحادی چون بو تیما کورنگ. پشتی 30 سالان جه آستنگیان لیگا فوتبول یا جنان به سپانسریا وزارتا گنج و ورزش سودانه هاد دامزراندن. لیدیسان اف جن راستی گلک زحمتیان تین. مارلین دبیجه خلق گوتنن خراب جیرا ددن دمي أو جلي راهنان دكا برخوها. من الصعوبات دائما بتواجه اكش زحمتين أصلي راهاديم أو بوكو أزجلك حجلو برجن فوتبول دكام دمي از دچم راهنانه از وانجل كان دكام برخو لنرين خلقي لسر من پرت ندخوش بون هر دم وان دپرسی گلو از کچم یان کر چما از وانجلان دکم برخو چما از وک کرامه وان هرو ساده گود اگر میرین سودانی ناکارن به فوتبول سر کون جن ناکارن تشتکی بکن. رخنگرن لیگا فوتبول یا جنان لسر مدیا جواکی گلکی چالاکن. شروع و کاردبیجن کو حکومتا بره یا عمر البشیر یا اسلامی گلک کاریگری لسر وان رخنگران هیا دمت دی سر بابتا بن پیکرنا مافی جنان. دما رژیما بره د دسلات دابو وانجین دکرن آرمانج و یاساین جوره و جور و وان ود گراندن مالین وان از وی تشتی پر شاشت بینم و دوی ام وی چانده بگهرینن. جتر سائری شانو تندو تجیه پولیس لهمو لیسکان آمادنه. لیتانها همو لیسکنوان بی پرسکریک در باز بونه. ما جاوره دکر کو جنو ظلام آماده یاریه بن. لی او چه بو هر تشتک بباشی پره وچو. ام هیوی دیکن تیم کان اجتماعی پیک بینین دانو نراتیا سودان لسر آست جهانه بکه. مارلین دبیجه دایکاوی پشگیری خوناوی کر و هشت بابوی جی بویه که رازی به بری که او بچه خرطوم. او بهیویه که خلق نرینن خواه درباره وی بابته بگهارن و وک او دبیجه سودان کان نو آوا بکن. کامیکان لروشلات آمریکایی ده مزنترین پشنگاه پرتوکان کاریکاتوریه به وی پشنگاهی شوپینرین پرتوکین کامیکس نویسکار و وشنخانه‌ین دی با هف بیامنر مسینان توشتمیر لنیویورک او راپورت آمده کریه. چالاکی لسر چیروکین وینی یا به ناوی کامیکون کو یک چالاکین هری مزن او پاپولار این کاراخا روشلات ولاتین یک بوین آمریکایی لنیویورک هاتر دارخستن. هزاران کسین کو کوستوما لهنگین چیروکین وینی فیلم ریزه فیلم آنجلیستیکین ویدیویی ین کوجه هزدکن لخوا کربون تبل چالاکی بون. چالاکیا کوی سال جبو جارا 14 ان هاتر دارخستن 4 روز دوماند و مازوبانی لکارکترین رنگین کچ. برای رابرتسون کو بو کوستوما کچا دلخراب تبل چالاکی بو گوت کو جارا داوی دماکو او 5 سالی بویه تبل وی چالاکی بویه. جارا داوی دما کو اس 5 سالی بوم تبلی کامیک کونه بوم. جوی شوندا جارا اوله اس تبلی و چالاکی دبم. جه هر دورین دنیای مروف کوستوما کاراکترا چیروکا ونیی یا کوجه حز دکن لخوا دکن و بوکو چیروکین ونیی ی نو ببینن تبلی و چالاکی دبن. ایرو من کوستوما کچا دلخراب لخوا کر. گوهن منین چکری و ماسکیا من هیه. So yeah, it's just a quick outfit I went put up together. Kostas Mataragazci kostuma Super Mario ku lehengi sereki ye listike videoyu le xokre bu. Bi tevi we prinsesa ku vi lehengi da listike da revand bu tevle çalaki bu. This is a New York Comic Con 2019. چالاکیا چیروکین وینه‌ای سال 2019 لنیویورک با آوای که گلک باش دومینه. از جزاروکیا خوا حیران چیروکین وینه‌ای ما و جلستیکین ویدیوی گلک حزدکم. کاراکترین سوپر ماریو و پرنس کو کاراکترین وی لستیکینا از گلک جوانا حز دکم. از جه لهنگین فیلمین سپایدرمان و دیدپول جی حز دکم. جبر وی من پارچه جه هر یکی جوانا لخوا کریا و وسط تولی چالاکی بومه. دوان 5 سالین داویدا
ez bê navber tev li çalakiyan dibim. Exedos Medina jî got ku ew ji bo ku tev de çalakiyê be ji Nîjoziyê hatiye û hadomand. Çimku John çalakiyekî wesaya ku mirov li xwe kirina kostemekê li hindek rêzbendên filma daye. An jî leystûkên videoyê ku ew gelek jî hez dikin û tevlî dibin û di heman dem da hûn dikarin divê çalakiyê da mirovên nû naz bikin ji ber ku ez li virim gelek bi heyecan e. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York. بینن هجا به راپورت ام گهشتن داویا برنامه و هفته یا کردویزیون تا هفته به بمینند خیر و خوشیده هر شاد بن